السلام علیکم. اسٹوری لائن 360 من بینش بخش بری پدش مر وشت پوشن جو کہ میں مروچی سیگمنٹ تہا مروچی پدما گپو حال کنی وزیر اعلیٰ میر عبدالقدس بزنجو ہی بیان کہ مروچی دیما حد کا گئی یک بری پدا مالی بحرانے گروے تک آئیے گوش گمشی کے استے NFC تحت اما شیئر کے بلوچستان رسگی بتگاں ہاں کم رس کیا آگاہ ہمیں بڑھ بتی تو بلوچستان سرکار مزید مالی بحران شکار بھی تھی چرشی سبب استی باسی کار ٹپ بیان تھی اور بلوچستان سرکاری ملازمین آئینی تنخواہ ہم دات نہ کنتی نوزانک بیوت کے بلوچستان رہو کی مالی سال نیامہ وفاق کے نیمگا چی NFC وارڈ ردا رسو کی زر 30 ارب کم رس تک اور چرشی سببہ بلوچستان مالی بحران بعض سنگین شدت اختیار کو تک وفاقی حکومت نیمگا چی صوبہ اگر ہمیں وڑی حالات بیان تھی تو صوبائی سرکار جو سرکاری ملازمین آئینی تنخواہ ہم داد کت نہ کنتی سرکاری بنشون گوشگے کے بلوچستان رہو کی مالی سال بنداتی 5 ماہ یعنی کہ نومبر 2022 ہادا وفاق کے نیمگا چی 131 ارب رسگی بتک بلے صوبہ نو گادا 101 ارب رس تک اور مجموعی وڑا 5 ماہ نیامہ صوبہ 30 ارب کم رس تک یہ والے چی مزید میں گپو حال کنی میں گونا وحدہ لائنی سلام براداری کنی گئی جماعت اسلامی راشون مولانا عبدالحق آشمی صاحب کیا یہ گناہ گپو حال کرنے. السلام علیکم واجہ. وعلیکم السلام. واجہ جی الحمدللہ. واجہ باس منتوار شما ٹائم دیا گیا شما چاہیے گوشے کہ بلوچستان ہن چکے بیچاری یکبری پدہ بلوچستان سرکار مالی بحران استے گروا گئی تو شما چی سرپد بین چو کہ بلوچستان اگم مالی سال گپ پینکنے یو کا 6 ماہ سرجم بتا گو 6 ماہ تک رست استی تو یہ وحد استے مالی بحران شدت اختیار کو تگا یہ چی وجہ ہے کہ بلوچستان یو کا ہر بار مالی بحران شدت اختیار کرنے گئی. ایک سمے گپ بالکل راست ہیں کہ بلوچستان یا کنچے وار ہیں پسماندہ صوبہ اسی وطی محاصل تو اسی وطی ریونیو کہتے ہیں بالکل نیست ہیں پرچہ کہ انڈسٹریل زون توکا انیت ہیں اور نہ ایگریکلچر زون تحاک ہے اور نہ اذا چشے تجارتی سرگرمی ہستا کہ حکومت محاصل بے رسا یعنی ایک فطری صورتحال ہے معنی اشن کے اسی بنیادہ کجا مردم کے حکومت حساب و کتاب را چلائنا آئینہ بعض احتیاط لوٹی آئینہ بعض کفایت شعری لوٹی آئینہ اضافی خرچہ سے وطرہ بچائنگ لوٹی لیکن ماں ہمیں چیزیں سر حیران ہے اور ہمارا افسوس بھی کہ میں داروگیر مردم کے حصہ سرکار یہ چیزیں سر ہچ عمل کنگا نہا ایشانی نخرا ہو ایشانی پروٹوکول ہو ایشانی بلائیں گاڑی ہو بلائیں بنگلہ ہو ایشانی پتہ پارٹیاں نہیں تفاصیل شما بیچارے مردمہ گریوہ کا کے ای وجہ میں کہ اے عوام ذرانی سرا کے یکوار ملک کے وادکار کی آئین احتیاط لوٹی اے احتیاط بجائے اے مردمانی سرا زیادہ تر ظلم کنا و آئینی محاصل کستے بے دریغ اندازہ خرچ کرنا تو ظاہر ہے اسی نتیجہ ہمیں دست کپی یک وحدی ضرور انچے یک واری روچے کہتے ہیں کہ آپ دا سرکار دیما و مرکزی حکومت دیما پدا وکی درخواست دیما کن کہ ماں ختم بوتے ماں تنخواہ دات نہ کنے بالکل وجہ طرح چیز زانک لوٹی انچو کہ تو وقت ہم سینئر راشو نہیں ہے سیاسی راشو نہیں ہے شمارا چیز زانک لوٹی اگر صوبائی وعدے کے وفاق مالی بحران آماج بھی بیتی تو آوتر چوں کنٹرول خود کا چوئی مالی بحرانا چی درد کنتی انچو ما گندے کے صوبہ جو بلوچستان حکومتی مالی بحران گروا گئی لیکن آئیے جو سرکاری پروٹوکول کم نبوا گیا کوارڈینیٹر دارک بیا گیا مزید جو بلوچستان ہزانگاہ گیشے بار لڈک بیا گئی لیکن بلوچستان جو مالی بحران یہ گروا گئے سیلاب متاثری نستے نظر انداز کنک بیا گیا اور بلوچستان چونکہ پیسرا چی پسماندہ علاقے تو وط ہم زانے عہدے استے دگے بازی جیڑا ہستا تو بلوچستان حکومت 6 ورڈ استے و طرح مالی بحرانہ چی کشک لوٹی تھی طرح چی سر کم و زانک لوٹی تھی تو چی آئیڈیا داد کنے بس آئیڈیا ہمیشہ ہے کہ ایک قسم کیفیت تو کا تمام دنیا راشون کستے ہمیں گپا گشا ہے کہ مردم کم ہوتی دستہ تھی ہوتی خرچان سرا کنٹرول پکا کفایت شعری سرا بازیں بوشتی ہوتی کرپشن آرہ کم پکا اور غیر ترقیاتی اخراجات کے اسے آئینہ کنٹرول پکا
सज्जे दुनिया तो का हमें तरीका है हर मुल्का के वती वारी सरा काबू हासिल कुता या कामयाब बुता आई तरीक़ाकार हमेशा कि आया सब्र गुमा तहम्मुल गुमा वती गैर तरक्याती अखराजात न ख़त्म को और किफ़ायत शारी कुता और इजाफी मुलाजमीन भर्ती करने के एक तरीका और करप्शन बनाए पैमाने सरा ये चीज़ा नहीं सरा इसा कंट्रोल करता हो तो आई नतीजा सूरत हाल कैसे बेहतर बू तो बलोचिस्तान से दुरुस्त ज्यादा हमें चीज़ा नहीं सरा अमल करने की ज़रूरत है अगर हिम्मत खुद करना तो ईशानी कैफियत कैसे कम वो बदल भी अच्छा वजह तो छे गुशे अंचुके में गिंदे कि बलूचिस्तान सरकार वती गुशगे कि अस्ति मारा NFC तहत जो शेयर नरस गे वजाई आमा अस्ति आओ के वाहदा अस्ति सरकारी मुलाजमीना यानी तनख्वाह हम दात नकने यानी पगार हम दात नकनी तो गिंदे में एक नेम के तो ए पे बयान दीमा है और दोमी नेमगा ची अस्ति जो तरक्याती कार आ मजने पैमाने करप्शन देमा पैदा के तो ये तरक्याती कार आया ये दरमियाना दारग न लूटनती बिल्कुल मैनेजमेंट लूटी न दी एक अपराध के माँ बलुस्तान ए वादी शुमे मौजूद तो का माँ बलुस्तान माँ बुनियादी हक के मरकज चेहरा हंसता है मरकज आया ना दिया गा ने आईसरा मानू गप जनगा ने आज जुदा एक मौजू है NFC अवार्ड है गैस रायल्टी हंसते फदा रेकुडे के मसला है संद के मसला है ये दिगर मतलब महसूलात के मरकज के सूबा रसी आ एक जुदा मौजू है असला ए वादियो बलूचिस्तान करंट सिचुएशन कस्ते में आईसरा गप जनगाए अंचो के शमावत इशारा कुता कि तरक्याती प्रोजेक्ट अवाम वास्ता बहुत जरूरी है लेकिन आज तो का करप्शन सरा कंट्रोल करना मनखन ज्यादा जरूरी है और इसी तरजीहात मुतयन करें कि कुजामी तरक्याती कार मारा अन्नू कनगी है और कुजामी तरक्याती कार कस्ते अन्नू फिलहाल मारा लगी है तो ये दो नारी दरमियाना एक तवाजुन पैदा करना इतदाल पैदा करना कि हुकूमत फर्ज है अगर ये हुकूमत फर्ज अदा कर हो सकता है कि ये आजमाइशा आसानी घूमा गुजी अच्छा वजह अंचो के शुमारा ची जुस्त कनक लूटी अंचो के जमात इस्लामी मंशूर ही करप्शन खात्मा तो के बलूचिस्तान आगमा गबिक नहीं तो बलूचिस्तान आदिगी सूबया चे गेश बलूचिस्तान अस्ते करप्शन दिमा कहती तो जमात इस्लामी वालिया चे लाए हमल जुड़ कर मैं बारह लाए हमल वाजे हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एक आलमी इदारा है आई बलूचिस्तान मुतल्लिक रिपोर्ट दाता गोश्तेंगे सालानी तोका आई रिपोर्ट तहा शराय तो का इजाफा बुता बलूचिस्तान करप्शन तहा 65% तक अन्नू बलूचिस्तान जिंदे लाते ठेकेदारा नी बयान देमा अतकगा आयनी गुशक हमेशा कि भाई तरक्याती कार्य वास्ता 30% हो ना बच्ची 2% हो ना बच्ची तो गुड़ा आ तरक्याती कार्य नतीजा से दर के हमें नतीजा समा गिंदगा के में डैम दुरा पुरस्ता हमें हौरानी तो का मर्दुम के शीशितों का तबाह बर्बाद होता लिहाजा जमात हमें गप्पा खुशी के भाई करप्शन सरा मुकम्मल तौर हमारा कंट्रोल करने की जरूरत है आईसरा एहतसाब इदारा फ़ाल करने की जरूरत है आईसरा बायदे सजा मुतयन कनक बेमा पार्लियामेंट तो का जाते इस्लाहात कनक बेमा ये आई नतीजा मजबूत करप्ट मर्दुम के स्टेशन सरा मर्दुम दस्त दौर दाद पे का बिल्कुल मसला का मुद्देमा शरबूत का बिल्कुल जमाचारी के अस्ते बलूचिस्तान के हर वाहदा अस्ते माली बहराने गिरवक गिरवी थी तो ये वाहदा अस्ते बलूचिस्तान हम गिंदे के मसने फैक्टर अस्ते करप्शन ही चूँकि जमात इस्लामी वती हम मंशूरी करप्शना ची पाक सूबा वास्ता बास बस मनतवर अब्दुल्ला काशमी साहब अवश न्यूज़ा को टाइम दिया के वास्ता सीनियर राशून जमात इस्लामी मौलाना अब्दुल्ला काशमी साहब मैं गुने गपो हाल करेंगे गपो हाल शमा दिलगोश को चुके आइए गुश गया अमशता कि बलूचिस्तान हुकूमत बायदे अस्ते माली बहराने की गिरवा गई आइए वती बाजी मनसूबा आहम अस्ते चारों बिचार कनक लूटन थी पर्चा के NFC तहत अमा की जर बलूचिस्तान अगर रस्तगा हम अदेगी गप्पे के कम रस्तगा 6 साबा रस्तगा बायदे के अमाय साबा जो आइन मुताबिक अमा कानून अमाय साब कानूनी साबा के बलूचिस्तान तय कनक बितक बलूचिस्तान हुकूमत गुना अमाय साबा बेरस्ती भले कम रसगाया हम कमे जर हम यक जुआनी कारण के बेजरती तो अस्ते बलूचिस्तान वादा माली बहरान न बुत गायता स्टोरी लाइन 360 में गप्पो हाल जारी बयान थे भले द वहादत के एक वड्डी ब्रेक अच्छी पर दस्ती में होती गप्पो हाल कंटिन्यू करें
یک بری پدش ہمارے وشت کنی سٹوری لائن 360 انچو کہ ماں پوحال کنی کے سٹوری لائن 360 ہمارے چی میں ٹاپک کی بلوچستان کے مالی بحرانی آئیے سبب چی بیاں کہ بلوچستان حکومت ہر وعدہ سے مالی بحران آما چی مزید گپ و حال کنی کے واسطے وعدہ میں گناہ ساڑی سینئر بلوچ راشون میں کوشش ہمشی کہ نواب زادہ حاجی لشکری رئیسانی صاحبہ گو آئیے گونا میں گپ و حال بھی بیتی انچو کہ بلوچستان حکومت کے ہر وحدہ اگے ماں بیچاری کہ بلوچستان مالی بحران گروا گئے بلوچستان حکومت میر عبدالقدس بزنجو کہ وزیر اعلی آئیے گوشہ گمشے کے ماستے وفاق استے باز برائی والے اچھی سرپدی داتا کہ بلوچستانہ کے این ایف سی تحت اما جو شیعرہ آستے مارا بیرہ سنتے لیکن بلوچستان حکومت بلوچستان کے آما مطابق رسگانیاں جو آئی گنا آئینی وڑستے عمل درآمد بتک زانک بیویت کے 30 ارب انو پنچ ماہ درمیان 30 ارب کم رستک بلوچستان حکومت تو وزیر اعلیٰ گوشہ گمشے کے استی مارا این ایف سی تحت اما پورا رقم نرس کے وجہ چی استی ماں مالی بحران آما چی میں کوشش ہمی بتک کہ سابق وزیر خزانہ میر ظہور احمد بلیدی صاحب میں گنا میں ادھر سیگمنٹ ہمارا ٹائم بدن تھی تو آئیے ویسے ٹائم دیا گا مکن کت میں کوشش ہمشی کہ اکبری پدہ میں یہ ٹرائی بکنی بلے وحدہ میں گنا سینئر بلوچ راشون نواب زادہ حاجی لشکری رئیسانی صاحب گو گپو حال کا السلام علیکم حاجی صاحب. وعلیکم السلام. حاجی صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کا. بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں ہر دفعہ مالی بحران کا رویا جاتا ہے. وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ اگر این ایف سی کے تحت طے شدہ 6 ماہی شیئر نہ ملا تو ہم ملازمین کو تنخواہیں دینے کے قابل بھی نہیں ہوں گے. اگر دیکھا جائے بلوچستان میں بلوچستان حکومت کی جانب سے کوئی ایسا میگا منصوبہ بھی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مالی بحران کا ہونا کیسی بات ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ جب آئین اور قانون کا پابندی نہیں کیا جائے گا تو ہر قسم کے بحرانات اٹھتے رہیں گے. مثلا این ایف سی ایوارڈ کا جو ایشو ہے وہ ڈیو ہے اور یہ ایک آئینی ضرورت ہے، مگر کیونکہ جو پولیٹیکل پارٹی اس وقت مسلط کیے گئے بلوچستان پہ وہ نہ آئین کے پابند ہیں نہ کیا وہ بریگیڈیئر خالد فرید کے پابند ہیں، تو اس تمام بحران کا ذمہ دار وہ قوتیں ہیں جنہوں نے اس غیر سیاسی پارٹی کو ایک پارٹی بنا کے مسلط کیا اور اپنے کام ریکو دیکھ اور ساحلی پٹی کا خرید و فروخت میں ان کو استعمال کیا گیا. آپ دیکھیں کہ 2008 میں بھی آئینی بحران تھا، مگر اس کے بعد جب ہم نے کوشش کی نواب اسلم کے سربراہی میں این ایف سی ایوارڈ ہوا تو بلوچستان کا جو مالی بحران تھا، معاشی بحران تھا، وہ ختم ہوا. اس کے بعد کی حکومتوں نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا، مگر پھر ایسے لوگوں کو مسلط کیا گیا کہ جو عوام کو جواب دہ نہیں ہے، جو کہیں اور کسی اور طاقت کو جواب دہ ہے. تو اس کے ذمہ دار وہ قوتیں ہیں جو جعلی پارٹیاں بناتے ہیں اور پھر نیا پارٹی بنانے کے لیے پھر پرانے پارٹی سے ٹرانسفر اور پوسٹنگ کر کے نئے پارٹی میں ان کو بھیجتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جواب دہ نہیں ہیں عوام کو. اسی لیے اس کے ذمہ دار وہ قوتیں جو انجینئرڈ الیکشن کراتے ہیں اور وہ جو ہے بوٹ پالیسی رضاکار ہیں جو اقتدار میں بیٹھنے کے لیے رضاکار کرتے ہیں اپنے آپ کو بلوچستان کے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو یہ بحران تو رہے گا جب تک این ایف سی ایوارڈ کا انعقاد نہیں ہوگا، یہ بحران چلتا رہے گا. اچھا نواب زادہ صاحب، ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 2009 اور 2010 میں جب نواب اسلم رئیسانی صاحب وزیر اعلیٰ بلوچستان تھے تو اس وقت ان کی کوششوں سے این ایف سی ایوارڈ اور 18ویں ترمیم بھی منظور ہوا تھا. تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب کا کہنا ہے کہ ہمارے 40 ارب روپے کے پرانے واجبات ہیں، کیا وفاق کی جانب سے 40 ارب روپے بلوچستان کو دیے جائیں تو کیا اس سے مالی بحران سے بلوچستان نکل سکتا ہے؟ دیکھیے یہ تو پھر تنخواہوں میں چلے جائیں گے، پھر خرد میں وزیروں کے کمیشن میں نئے گاڑیاں خریدی جائیں گے. میں یہ جانتا ہوں کہ جب تک وہ پولیٹیکل پارٹی جو اس صوبے کے یا اس ملک کے لوگوں کو جواب دہ نہیں ہے وہ اس قسم کے مالی بحران سے ہے. آپ دیکھیں پاکستان بھی اس وقت مالی بحران میں، ابھی جا کے سوئٹزرلینڈ میں کوئی 11 ارب کا وعدہ ہوا، وہ بھی قرض ہے اور قرض بھی لوٹانا پڑے گا. جب تک مینجمنٹ نہیں کیا جائے گا، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس فائنینشیل مینجمنٹ کا کوئی ٹیم نہیں ہے، وہی کام کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں. اس میں ذمہ دار وہ قوتیں کہ جو اس پولیٹیکل
सिस्टम को मैनेज करते हैं अपने मफादात के लिए, पार्लियामेंट मफलूज है, तो इस तरीके से तो ये मुल्क नहीं चलेगा। चले वो 40 अरब रुपए विफाक दे देगा। आज जो जिस हुकूमत को ब्रिगेडियर खालिद फरीद ने मुसल्लत किया है बलूचिस्तान पे, वो एक दफ़ा अपना मैनेजमेंट प्लान तो बताएं कि इन पैसों को किस मद में खर्च करेंगे और आइंदा इस किस्म का बुरा नहीं आएगा। आज आपके तालीमी इदारे, यूनिवर्सिटीज़ सब माशी बहरान के शिकार है जो हमारा आइंदा नस्लों को बनाएंगे। तो इस तरीके से तो जिस तरीके से हमारा इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क और खुसूसन बलूचिस्तान को चला रहे, ये हमेशा इस किस्म के बहरान का सामना करना पड़ेगा और ये बहरान मजीद मसाइल को जन्म देगा। अच्छा नवाबज़ादा साहब, क्या समझते हैं, जैसा कि हम देखते हैं कि करप्शन भी एक बड़ा फैक्टर है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान को इस नहज पर पहुंचाने के लिए, तो आप भी काफ़ी हम देखते हैं कि इस तरह के बयान देते हैं कि करप्शन का जिक्र कर देते हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि माली बहरान का रोना तो रोया जाता है, लेकिन सरकारी जो वज़ीर हैं, महकमे हैं, उनके जो सरकारी मुलाजमीन हैं, उनकी जो ऐश और नोश हैं वो उसमें कमी नहीं होती, मराहत उनको पूरे मिल रहे हैं, उसकी तनख्वाहें नहीं कटती। डिप्टी कमिश्नर का प्रोटोकॉल देखते हैं तो दर्जनों गाड़ियाँ उनके साथ होती हैं। तो क्या समझते हैं अगर इसमें कमी लाया जाए तो क्या बलूचिस्तान हुकूमत माली बहरान से निकल सकते हैं? देखिए, जिस मौजूदा हुकूमत ने माली बहरान का वावेला मचा रखा है, उसने कई दर्जन एडवाइज़र और क्या नाम है उसका स्पेशल असिस्टेंट रखे हैं, तो फिर इनके भी तो खर्चे हैं। तो इसका मतलब है या सूबाई हुकूमत सच नहीं बोल रहा है या फिर वो इतने नाअहल है कि इस माली बहरान के बावजूद वो एडवाइज़र्स और जो सेक्रेटरीज और पॉलिटिकल क्या नाम है उसका असिस्टेंट्स रख रहे हैं जो पहले ही इस माली बहरान के अंदर इस सूबे पे बोझ है। इनके अंदर सलाहियत नहीं है, इनका सिर्फ सलाहियत ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को खुश करके इस सूबे के कीमती वक्त को ज़ाय करें और इसके वसाइल को बेचें। इसका एक बहुत बड़ा मिसाल ये है, जिस रेकोटिक को बचाने के लिए हमने तगदौ की, अपने जाने लड़ाई, उस रेकोटिक को बेचने के लिए रात के अंधेरे में एक पुरस्कार असेंबली इजलास के इनेकाद करने के बाद उसको बेचा। अगर ये सब कुछ ठीक हुआ तो फिर माली बहरान नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस मुल्क के वसाइल पे इस्टेब्लिशमेंट काबिज है और वो इस किस्म के लोगों को लाएंगे जो जिनका कोई सियासी साख नहीं है, जो को तारीख को आवाम को जवाबदेह नहीं है, तो वो आके अपने वक्त गुजारेंगे। तो माली बहरान, माशी बहरान, इखलाकी बहरान उस वक्त ख़त्म होगा जब पॉलिटिकल पार्टीज आवाम को जवाबदेह होंगे। अच्छा नवाबज़ादा साहब, जैसा कि हमारी सूबाई हुकूमत ये कह रही है कि सूबे में जारी माली बहरान के हवाले से मुतअद्दिद बार वफाक को आगाह कर चुके हैं, लेकिन इस बहरानी कैफियत में मसले को हल को यकीनी बनाने के बजाय वफाक सुनी अनसुनी की पॉलिसी अपना रही है। तो क्या समझते हैं कि वफाकी हुकूमत भी बलूचिस्तान को इस माली बहरान में लाने की ज़िम्मेदार है? जिस हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट ने बलूचिस्तान पे मुसल्लत किया वो PTI के इत्यादी थे, उसके बाद उसी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे उनका पोस्टिंग अब इस वक्त PDM के इत्यादी हुआ। इनको चाहिए कि वो अपने वफाकी इत्यादी पार्टी से बात करें, मगर आपको ये भी पता है कि वफाक भी खुद कशकोल लेके पूरे दुनिया में भीख मांग रहा है। तो मुझे समझ नहीं आता है कि ये इतने अरबों डॉलर आए और ये किधर चले गए। इसको तो एक शफाफ और बाइख्तियार पार्लियामेंट ही बता सकता है कि ये पैसे कहाँ गए, क्योंकि वफाक भी इस वक्त बहुत बड़े माली बहरान का शिकार है, तो वो सूबे को कैसे मदद करेगा ये मेरे समझ से बाहर है। अच्छा, एक तरफ हम देखते हैं कि एक वक्त था जब हमें वज़ीर आला खुदूस बिजंजो साहब सैलाब के उस टाइम की अगर हम बात करें सैलाब के दौरान, तो वो मुतहरिक दिखते हुए नज़र नहीं आए, लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि अभी माली बहरान का ये जो रोना रोया जा रहा है वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल खुदूस बिजंजो की जानिब से, तो उनका कहना है कि NFC के तहत हमारे जो पुराने वाजबात है वो 40 अरब रुपए के करीब है, अगर वो मिल जाए तो हम इस मसले को हल कर सकते हैं। और दूसरी जानिब देखते हैं कि सैलाब मुतासरीन वो दरबदर की टोकरे खा रहे हैं, अभी तक उनकी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है, कमी होती नहीं आ रही। तो क्या समझते हैं कि मतलब ये जो वफाकी हुकूमत है वो क्यों बलूचिस्तान हुकूमत को संजीदगी से नहीं ले रही?
دیکھیں 2 دفعہ پرائم منسٹر یا 2-3 دفعہ سیلاب کے دوران بلوچستان آئے اور انہی دوروں میں ہمیں اسٹیبلشمنٹ کا پسندیدہ وزیر اعلیٰ کہیں نظر نہیں آیا. تو اس کا مطلب ہے یا کہیں اور مصروف تھے یا پھر ان کے پاس بلوچستان کے معاملات میں سنجیدگی نہیں ہے. اسی لیے وفاق بھی سنجیدہ طریقے سے بلوچستان کے صوبے یا اس کی حکومت کو نہیں لے رہا. اچھا لاسٹ میں سر آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، اگر یہ جو پرانے واجبات ہیں NFC کے تحت جو ملنے والے ہیں پرانے واجبات، اگر وہ مل جائیں تو کیا بلوچستان حکومت اس مالی بحران سے نکل سکتا ہے؟ دیکھیے مالی بحران سے تو ٹیمپریری فیز میں نکلے گا. کچھ نئے گاڑیاں خریدیں گے، یہ جو انہوں نے ایک لشکر ایڈوائزر کا بنایا ہے ان کو کچھ خرچہ مرچہ ملے گا. مستقلاً مالی بحران سے اس وقت نکلے گا کہ ایک تو وہ پولیٹیکل پارٹی صوبے میں نمائندگی کرے جو عوام کا حقیقی نمائندہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو سائل اور وسائل ہے اس کو باقاعدہ طور پہ پاکستان کے آئین کے مطابق صوبے کے حوالے کیا جائے تو پھر مستقلاً ہم اس بحران سے نکل سکیں گے. بالکل، بہت بہت شکریہ نواب زدہ حاجی لشکری رئیسانی صاحب اسٹوری لائن 360 میں ہمیں وقت دینے کے لیے. سینئر راشو نواب زدہ جی لشکری رئیسانی صاحب کہ میں گناہ گپو حال کرنے کے گپو حال شما دلگوش کو چکیا یہ گوش کیا کہ استی گستگی جو واجبات آگا اہم دیگ بھی بیتی بلوچستان حکومت تو بلوچستان حکومت تب ہی بلوچستان جو عوامی آئیے فلاح و بہبود واسطہ کار نہ کنتی بلکہ آئیے وتی سرکاری عیش و نوشہ جنتی مزید استے گاڑی زیرنتی اور وتی استے پروٹوکول گیش کننتی بلوچستان عوام واسطہ وادی کے ایچ کنک نہ بیتی سرکاری محکمے جو مزنی سرکاری افسراں آیا مراد دیگ بیتے آئین پروٹوکول دیگ بیتی بلے بلوچستان وادی کے ازانگ حالی بھی آگے گپ بیتی تو بلوچستان محلوق کی سرا گیشے بار لڈک بیتی بلوچستان اگر مگب بکنے کے بلوچستانی وعدہ مزنی کی ساسی سلاح متاثرینی نشتگاں ودار کن گیا بلے حکومت نیمگا چی جوانی گامگے چی حکومت نیمگا چی جوانی ریلیف آئین رسگن نرس تک کہ سکے سارتیا نشتگ در بدرم آئینی کرا چھت نیستی سردی استی چیوڑ گواسین گیا بلے بلوچستان حکومت چونکہ گوشہ گمشے کی استعمارہ NFC تحت اگر رقم دیگ بھی بیتی تو ماں استی بلوچستانی جو سلاح متاثرینہ آیا سنبھالت کت کنی وادی کے مستری گا پمشی کہ انو جنیوا کانفرنس بتک جنیوا کانفرنس تقریباً مختلف صوبۂ نمائندگی آئینی وزیر اعلیہ کو تک اور ای جنیوا کانفرنس $9 ارب پاکستان رس تک سیلاب متاثرین ہے بلوچستان کے ایک مزنی ڈویژن سیلاب اچھی متاثر بتک ڈویژن نصیر آباد کہ استے بعض استے سیلاب متاثرین وحدہ نشتگاں اور کوئی آئین پرسان حال نیستے وادی کے بلوچستان حکومت گوشہ گمشی کے استعمارہ اگر NFC تحت NFC تحت اما جو شیئر مارا رسگی بتگا مارا کم رستگا اگر مارا پورا برستے تو مسئلہ متاثرینانی مکمل مدد کو تگاتا. سوال یہ کہ بلوچستان حکومتہ ہگا سلاح متاثرین حوالے چی فنڈ رستا فنڈ کو جا جتا اور NFC تحت اما جو زر رستگا چاہے کم رستگا یا منچو رستگا آیانی بھی کجا مدہ یستے ہرچو درج کنک بتگ اور باید یستے بلوچستان حکومت کی یعنی یہ مالی بحران گروگ گئے تو اتی سرکاری عیش و نوشہ آیا ہم کم بکا وتی مراتا ہم کم بکنا سرکاری وزیر استی وتی پگارا ہم کم بکنن تی پرچا کہ درستی بار وتی محلوق کے سر جنک بیان تی بھلے بلوچستان جو اسمبلیہ کابینہ نندو کے مردمہ آئینی سر کوئی فرق ندن تی بلوچستان اسمبلیہ اگر بلوچستان حکومت اگر اپوزیشن بھی بیتی تو بلوچستان حکومت شاید استی بڑی جاورالانی آماچ نہ بیت گئے تھا اپوزیشن لیڈر گناہ ہمیں گپو حال کرنے گئے کوشش کو تگایا تھا ایڈوکیٹ ملک سکندر کے آہم بیتی یہ والے ہمارا ٹائم بدنتی بھلے آئیے ٹائم دیا گئے باوجود ہم آئیے ہمارا ٹائم دات نہ کوئی اسٹوری لائن 360 ہمیں کوشش بھی تگایا تھا کہ سابق وزیر خزانہ میر ظہور بلیدی آہم بیتی ہمارا ٹائم بدنتی بھلے آئیے ہم ہمارا یہ والی اچھی گپو حال کرنے کا ٹائم نہ دات چونکہ اینی سرا ہم آئی سوال استتا اینی ہم والی اچھی میں موقف جانے کی کوشش کرنے گئے تھے چونکہ سابق وزیر خزانہ بھی تک آواد استی مالی بحرانی چیز صورتحال بت گیا تھا آئے پہ میں ہساری دیما حد کا گیا تھا کہ استے بلوچستان حکومت چندے ماہ تہا مالی بحرانے شکار بھی تھی پرچا کہ انی مالی بحران وجہ اچھی استیما چاری کی گیشے بار استے محلو کی سر لڈک بیت تھی بھلے بلوچستان حکومت سوال اسی کہ بلوچستان حکومت وتی استی پروٹوکول سرا ہم دھیان بیدنتی وزیر اعلی کوارڈینیٹر ہر روز ہر منت تہا مچارے
کہ روز پروچ کیشی بوانے گشک بیگے کہ استے بلوچستان نے خزانیہ چی اسی طرح گیشے بار نہتے بھلے یہ جو مراحت یا یہ جو سرکاری گاڑی دیگ بیتی یا یہ جو سرکاری پروٹوکول دیگ بیتی سرکاری فیول آئی دیگ بیتی تو اسی استے مالی خزانیہ چی کجارہ ہوتے بلوچستانے اے وقت یک جستے اور کوارڈینیٹر گیش کنک بھی آ گیا پروٹوکول تہا اچ کمی نہیں آئے گئی یہ وقت یک جوستے سٹوری لائن 360 ہے دا وحد بتگلاس نمانہ بینش بخشہ بھی دیتا اجازت اللہ میں آ رہی ہوں.